Pa eto jeste, evo posle prvog poraza od Španije na početku svjetskog prvenstva upecali smo tu prvu istorijsku pobjedu na svjetskom prvenstvu. Eto, osjećaj je stvarno fenomenalan. Momci su sinoć odigrali, svi zajedno smo u stvari odigrali super. Ispravili smo neke greške iz prvog meča i pokazali eto, da imamo prostora za napredak i za rad. Tako da eto, sad očekujemo sljedeću utakmicu protiv Čilea i imamo još, što kažem, prostora za napredak i trebamo da ispravimo još neke greške. Eto, odbrana nam treba da bude još malo agresivnija, u napadu stvarno to sve funkcioniše kako treba i nadamo se to i drugoj pobjedi. Rezultat je jučer bio najvažniji, pobjeda će se pamtiti, ti si rekli su gotovo svi igrači i selektori imaju dosta rezerve u igri, reklo bi se i u odbrani i u napadu. Pa jeste, eto, šta da kažem, baš to što sam rekao da imamo još prostora za napredak i ima još tu rezerve, ali eto, polako kako prvenstvo odmiče, mi dižemo polako formu i eto, veselimo se još tim ostalim utakmicama koje ćemo da igramo. Eto, nadam se da ćemo sve ovo što je izjavio selektor da popravimo i da zabilježimo još pobjeda i da obradujemo Crnu Goru. I ovim putem bi se zahvalio svim navijačima koji su došli juče da nas podrže u velikom broju. I eto, nadam se da će bude tako i na sljedećoj utakmici. Šta očekuješ od meča protiv Čilea? Pa gledali smo, skautirali smo ekipu Čilea, stvarno neugodna ekipa sastavljena od par pojedinaca koji igraju u evropskim klubovima i eto, pa slični su kao ekipa Irana, borbeni su kao i mi, isto srčani, igraju srcem za svoju zemlju. Biće teška utakmica, ali eto, nadam se da mi dižemo polako formu i da krećemo ka tom na sljedećem dijelu u svjetskog prvenstva. Ponovo ste favoriti? Jeste, eto, ponovo smo favoriti, ali ne bih rekao da smo baš favoriti, jer eto, svjetsko prvenstvo kao i u fudbalu vazda ima iznenađenja, ali eto, mi ćemo se potruditi da opravdamo tu ulogu koja nam je dodijeljena i da ostvarimo još jednu pobjedu u grupnoj fazi.